urebye habayeho kutumvikana kuri ya karita rouge bahaye uriya mukinnyi wa FC Barcelona bita Pedri, ariko uko biri kose nta kwibana kwabayemo. Barcelona bayitsinze bayirusha kwataka bakayirusha kugarira ibintu byose. Urabona uriya musore Mbappe urabona yuko yakomeje kusizina imbere z'amashaka igitego, ariko Yes, ndabasuje rero nk'ibisanzwe ni Kingdom JB TV, ngiye nkaba nitwa Bon Vivant nk'ibisanzwe. Hanyuma nkuko mwabirebaga byari ishiraniro n'umukino wari uhanzwe amaso n'abantu benshi cyane kuri iyi serurema hagati ya ekipe ebyiri, ekipe ya FC Barcelona ndetse na Real de Madrid. Ni umukino waranzwe n'ishyaka ryinshi cyane, abasore bahanahana ryari ishyaka rikomeye cyane. Hanyuma ariko burya ngo ikipe imwe iba yigiza nkana, ni nayo mpamvu twaje kubibona. Umukino urangiye ari ibitego 2-1. Muti byari bimeze bite? Ekipe ya FC Barcelona nako itagize yakinnye umukino wayo gashobotse, ariko ntabwo byaje kwishobokera, itanye igitego kimwe, mu gihe ikipe ya Real de Madrid yari irimo gushaka ishema kugira ngo ikureho igisebo, kuko yari maze iminsi itazi insinzi yo kuri Barcelona uko imera. Hanyuma rero niyo mpamvu rero ndaza kwifashisha muri kino kiganiro impuguke yitwa Emmanuel, ndamwakiriye muhaye ikaze. Ni Kingdom JB TV. murakoze cyane kumikaze. Yes, nkuko ndi kubikubwira, turamwakiriye tumuhaye ikaze, ni Emmanuel. Hanyuma uyu mukino twawurebaga isi yose muri rusange, ni umukino waranzwe n'ishyaka, ni no mpamvu rero tugiye guhita twinjira mu kiganiro nyirizina. Hanyuma Emmanuel, ndakeka wawubonaga umukino uko byagendaga, ni iyihe mudu uyu mukino wari ufite muri rusange? murakoze cyane. Gusa aka kantu karafutse kabisa. Hanyuma umukino ukuntu wari umeze, urabona yuko amakipe yombi yatakanaga, nta kibazo cyari kihari, ariko ikibazo cyabaye urabona ko FC Barcelona nta bakinnyi navuga b'ingenzi yari ifite isanzwe ikoresha, ntabwo bose bari bahari. Akaba ariyo mpamvu babonye ko uriya mukino Real Madrid yagerageje gutsindira mukino, ariko ukabona ko nawe yawutsinze bigoye, kubera yuko harimo abasore nka Lamine Yamal ubonaga ko agerageza gutsinda, ariko kubera ikibazo cy'uko Real yari yugaye cyane bituma abasha kubona intsinzi. Yego. So ubwo rero ni ukuvuga ngo ikigaragara cyo iriya Barcelona ihagaze neza, gusa ni uko ifite ikibazo cy'imvune zigiye abakinnyi batahari, ariko ntabwo bikoranye, ntabwo ari Barcelona yo kuba yavuga ngo ikipe ntabwo ishoboye. Ku bwawe muri rusange turamutse dusesenguye, wambwira ko iyi ntsinzwi yari ikenewe ku ruhande rw'ikipe ya FC Barcelona kugira ngo byibura Real yikure mu gisebo? Urumva urebye mu match za Real Madrid zabanje na Barcelona, babonaga ko Real ikeneye ya ntsinzi cyane, ko niyo yabaga ikeneye kwikura mu gisebo. Muri rusange se twabonaga ko ekipe ya Barcelona umukino wasushe naho urangira habaho imvururu bashatse no kurwana bakinnyi ku mpande zabo. Hanyuma se ibi ngibi biraterwa n'iki? Hashobora kuba habayeho ibintu byo kwibana mu kibuga byibura? Murakoze Bon Vivant. Ikibazo cyo kwibanaho, urebye habayeho kutumvikana kuri ya karita rouge bahaye uriya mukinnyi wa FC Barcelona bita Pedri, ariko uko biri kose nta kwibana kwabayemo. Barcelona bayitsinze bayirusha kwataka bakayirusha kugarira ibintu byose. Urabona uriya musore Mbappe urabona yuko yakomeje kusizina imbere z'amashaka igitego, ariko wabonye yuko Real Madrid yari yarushije Barcelona. Kiriya kurwana rero ni kwa kundi ikipe ivuga ngo ntabwo ibi byumva neza, ya ishyaka ni ishyaka ry'abakinnyi. Ya nibyo. Yes, ngayo nguko rero ni amakuru ari kugenda acicikana avuga ko ekipe ya FC Barcelona yari maze imikino 3 yose uko ihuye na Real de Madrid iyitsinda. Ubwo bishatse kuvuga ngo ikipe ya Real Madrid ntabwo yari izi uko gutsinda
ekipe ya Barcelona bimeze. Ni no mpamvu rero ibashije kuba yihesha agaciro, ariko nagira ngo nkubwire ngo ntabwo byari byoroshye. Ni ishyaka ryari rikomeye ku ruhande rw'ikipe ya Real Madrid, ariko na ekipe ya Barcelona ikavuga iti byibura reka tubashe kuba twakweguza imitwe, ariko ntabwo byabashije gushoboka. Emmanuel, wabonye ko haje kubaho no kuvuga ko ekipe ya Real Madrid yahushije ibitego byinshi? Yego, urebye match ukuntu yagenze, ibitego byo babigushije byinshi. Uriya musore Kylian Mbappe ni umuhanga. Wabonaga yuko igihe cyose yageraga imbere y'izamu yashotaga, uriya muzamu rwose ni tekinisiye. Wabonye ko bahushije na penalite, Mbappe yahushije penalite ifashwe n'uriya muzamu ni umuhanga. Nega ko wabonye yuko ari nawe wafashije Barcelona kuba yikura kuri uriya mukino idatsinzwe ibitego byinshi. Ya, turimo tunasoza ikiganiro. Niki wavuga kuri uyu mukino? Muri make umukino wari umukino mwiza ku makipe yombi, impande zombi bose bagerageje gutsinda, nubwo bitaba byoroshye. Habaga mu kibuga hagomba kubamo uwa mbere n'uwa nyuma. Yego, reka tugushimire, murakoze cyane. Yes, hanyuma reka twifashishe amavideo agiye atandukanye yuko ibitego byari byifashe. Hanyuma mu kanya gato ndaza nkwereka uburyo ki ikibuga cyari cyubakitse n'abakinnyi babanjemo ku ruhande rw'ikipe ya Barcelona ndetse n'ikipe ya Real Madrid, uburyo ki byaje kuba bigenda. Ntucikwe kandi uyu murongo ntuveho. Ndacyari Bonviva, ini Kingdom JBTV. Hanyuma n'umucyo tubona. Absent, Hansi Flick took over. Here's Yamal again. Fans, of course. He is one of the most talked about back after injury himself. Lamine Yamal looking to bend one. Interviews, etc. Here's Lamine Yamal. Double back marking on him. Here's Yamal. Ferreira's. Is Yamal again. They haven't kicked the floor in the last minute or two from Barcelona. They've engineered that big chance for Torres. Yamal's quite in the influence. Threat here, Lopez couldn't quite reach it. Lamine Yamal can. He'll come onto that left foot if he can. It's good work. Almost into sort of right field. Happens. Yamal pickpocketed the ball.